Thutha wa muiritu umwe uria urohete nda kunyitwo migwate ni imaramari na kuhingirwo nyumba kwa ihinda ria thiku ithatu kuria arahahamagwo kimwiri mwena wa Wajir, minista wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i ni ekinyirie kaunti-ini ino akihuhagia mwaki na kuruta mukana mururu kuri macibu na anini yao aria magondereire wira-ini wao. Tumeshika mmoja, wale wengine wamebaki, we look for them, we pursue them to everywhere, we'll get them, follow them to the gates of hell, to lazima. Na kumana na igeria ria macibu na anini ao ria guthikagiriria na kuiguithania macira maonyitani wa kiahinya, Matiangi aruta mukana kuri macibu maya akiuga urio kunyitikana kuria mucii ta kui. Washikwe wote waadhibiwe, na tukiwashika tutawapeleka kotini. That is what the law says. It's no chance to discipline them. We'll take them before the law so that they can face the full force of the law. Oho, Matiangi ni ugite ni itemi ria mundu wothe kugitira ciana kumana na ciiko ici cia unyamu na aria manyitikana makang'ethanirwo nao ni watho. Matiangi urio gucerete kaunti-ini ino thutha wa arutani atatu kuragwo ni itoi cia Al-Shabab ni athite atongoria a honge ciothe cia thirikari gutigirira ugitiri ni wagacirithio mathukuru-ini na makiria kuria arutani makoretwo magithama magitigira kuhotoma kwa ugitiri. Tumekubaliana pale na viongozi, tutaanza mpango mpya ambao unaitwa Teacher Retention Program. Kile tutahakikisha kwamba walimu wanabaki hapa. Huu mpango tutaendelea mbele na yale ambayo tumekuwa tukifanya kuhakikisha kwamba wale walimu wetu ambao wametumwa hapa wanabaki hapa kufundisha. Kumana na tharikiro ici arutani kuma kaunti-ini ya Wajir ni mehitite makiuga matigocoka kou na makahinyiriria ministry ya githomo mathamie kuma kaunti-ini iyo.